Nou, na aanleiding van hierdie nuwe hate speech laws wat hulle wil inbring in Australië, daar's 'n nuwe een wat hulle wil inbring in Canada, hulle noem hom C9. Hy is nog op die tafel, hy is nog nie ingesit nie, maar as jy kyk na daai wetgewing, dan is dinge so ernstig in Canada, dat byvoorbeeld, ek het gaan oplees hieroor, jy kan jouself nie verdedig op grond van jou godsdienstige waardes nie. Sê maar, jy het 'n uitspraak gemaak op sosiale media, miskien het jy 'n preek gelewer, en iemand voel geafronteer, of hulle voel jy's eintlik 'n probleem, en hulle maak hierdie klag van hate speech teenoor jou, dan kan jy nie sê, maar ek het eintlik 'n preek gelewer oor Openbaring, of Jesaja, of wat ook al, of oor Jesus se woorde, en dit wat ek toegesê het, is in die konteks van die preek op grond van die Bybel nie. Dit gaan nie herstel in Canada nie. Ek het gaan lees, so it does not allow a person to avoid hate speech charges if they can show their hateful words were expressed in good faith and were based on the belief in a religious text. Daai stukkie, wat altyd in die wet was in Canada, is weggevat, met hierdie nuwe C9 wet. Nou, hy is nog nie deur nie, maar daar is 'n goeie kans dat die klomp liberaliste en die Canadese Joodse lobby, wat agter hierdie wetgewing sit, dit gaan deurvoer. Nou, kom ek verduidelik vir jou byvoorbeeld, hoe ernstig is hierdie wetgewing. Sê maar, ek wil vandag vir jou 'n preek lewer, bietjie oor Openbaring 17, en ek wil vir jou verduidelik, wie is die hoer op die dier? So, nou kyk ons na hierdie versie, en nou sê ek, gemeente, luister nou mooi, kom ons kyk wie is die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde dronk geword op die wyn van haar hoerery. En dan probeer ek nou aanleiding van dit, gaan ek nou vir jou verduidelik, wie is hierdie hoer wat op die water sit. En ek gaan verder en ek sê vir julle, hier is 'n bewys, gemeente, luister mooi, die Openbaring 11 vers 8 sê vir ons, wie is die hoer? En hy sê, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom in Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En nou sê ek, gemeente, sê bietjie vir my, waar is ons Here Jesus gekruisig? Is dit in Rome? Is dit in Parys? Is dit in Londen? Nee, sê die gemeente. Dit is in Jerusalem. Daar waar die Zionist-tyd vandag is, die Joodse staat, dit is daar. So ons moet 'n afleiding maak en sê, Babylon verwys na die Joodse staat, want die Bybel gee hierdie geografiese aanduiding. Ons kan ook sê, die Bybel noem hulle Sodom, want hulle, dit verwys na die feit dat dit 'n hoerstad is, en natuurlik Egipte, want dit verwys dat ons in slawerny is aan die Joodse staat, en die Joodse lobbies. Want kyk nou, gemeente, Openbaring 17 vers 18 sê, en die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. So, Babylon, volgens die Bybel, sit daar in Jerusalem, dit is die Joodse staat, en hulle voer heerskappy oor die nasies, hulle voer heerskappy oor die konings van die aarde, maar hoe doen hulle dit? Wel, hulle doen dit deur middel van die Joodse lobby, onder andere deur afpersing, deur Epstein-files en die tipe van ding. Nou, as ek nou so 'n diens begin sit op social media, of ek preek om daar in Australië, na hierdie wetgewing wat ingestel is in Australië, kan ek gearresteer word vir hate speech, want ek is dan nou besig om te praat teen die Zionist-tyd of teen die Joodse staat. Die aanslag is teen die blanke en teen die blanke Christen. Blanke mag nie 'n land van sy eie hê nie, die Christen mag nie sy geloof beoefen nie. Die Christen se geloof is van laer waarde as die geloof van 'n Islamiet, as die geloof van die ateïs en die anti-Kris, en natuurlik van die Jood. So, hier is nou nog 'n voorbeeld, ek het nog 'n video vir jou, van 'n pastoor in Canada, wat gearresteer is, omdat hy geprotesteer het, peaceful geprotesteer het, teen drag queens, wat stories wil lees vir kindertjies, by die biblioteek. Is interessant hoe die transgenders, en die homoseksuals, en die drag queens so betrokke is by die klein kindertjies.
Dit het alles te doen met breinspoeling. Hulle moet gewoond gemaak word aan hierdie baalgeloof, hierdie baalgodsdienst wat hulle wil implementeer, wat hulle besig is om in te bring, waar die vrou nie beskerming sal hê nie, die kind sal nie beskerming hê nie, en die wit man sal geen beskerming hê nie. Maar kyk 'n bietjie hierdie video. Do you have the feelings, please? No, just the regular, please. Okay. So you're under arrest for your breach of CSO. For peacefully protesting a drag show to children. He's a pastor. Peacefully. Okay. Sounds good. Are you able to drop that for me or pass it off to me? 4 police officers to get him. You know why you're arresting this man for? He refused to apologize for his religious beliefs. Are you aware of that? I am not aware of He's protecting your children and your grandchildren. Modern day Nazis. Do you guys understand how absurd this is? This is so sad. My skin's crawling right now. If you guys really understood what you're doing, you probably wouldn't be doing it. This is not a prideful thing to do. A shameful. Yeah. It's okay, buddy. This all happened because he refused a court order to write and sign an apology to the library manager of Calgary Public Library regarding his 2023 protest at a Reading with Royalty event, which featured male drag queens reading to children. Reimer told the Canadian news outlet he felt he had nothing to apologize for. He peacefully asked the library manager, Slater, why the library was hosting the event, which often discusses sexual content with children, like their sexual identity. She declined to answer and asked him to leave, which he did, and that he'd come back to protest. I will not apologize based on a fabricated narrative that the judge made up based off her discretion that I intimidated the librarian. The librarian never used the word intimidated. I've read the transcripts 3 or 4 times since receiving them before court on Tuesday to make sure I knew what happened exactly in court 1 to 2 years ago. She said she felt anxious, upset, and threatened because she interpreted me referring to the program as pervert grooming sessions. She interpreted as though I called her a pedophile protector. And he never said or called her a pedophile protector. He never said the word pedophile once ever. She interpreted it as me calling her a pedophile protector. Therefore, she was upset and she was worried about her reputational harm, about a lie that was going to spread on what I said. A lie that now the judge wants him to apologize for, and he's refusing, and now he's back in jail. What has happened to our country where we are no longer allowed to share our perspectives and question what people are doing and teaching our children, because now we have a fear that if somebody gets offended about fictitious words that they said because they felt that they said something, now they are put in jail, and we are no longer allowed to have this candor and dialogue anymore. This is the bedrock of our democracy. What has happened to free speech in this country? He is a person that is trying to share his perspective and fight for the protection of our children because that's his belief. That's his belief that this is not appropriate for children. And it's my belief as well.